anaitwa Rigen. Rigen nampenda sana. Tena jamaa wangu wa karibu sana. Ndampenda cyane. Na sino siga mama wanje. Kuko mama wanje niyo ikintu cyose. Niyo ikintu cyose nzada mukunda cyane. Kandi cyane. Mama yake anaitwa nani? Ya, naweza ni anaitwa Nabidu Naka. Nampenda sana hata na mkuu wangu na upenda na wadogo wangu wote. Jesware nampenda sana. Na Bukuru Elia na Butoye Kisha naye nawapenda pia. Na nadhani watafurahia kwenye hii ngoma ambayo iko hii ngoma mpya kabisa. Saka TV utazi butagira imbibe. Uyu munsi rero murabona uyu munsi dufite umutumire basha. Agiye agomba hanshane gusa nyene muntu wenga bagenzi banje mbeda bitanga. Kwanza kambaye nsubiye kwanza mvuga ikibazo nagiye kuko nitwaritire. Mwishi murazi kandi ndazi mwamenyereye mwamboye. Uyu munsi rero dufite umutumire avuga ururimi basha. Uyu munsi kabisa. Nimuze kunwe ngomba yenda bitanga. Leo tutasema Kiswahili sema. Kwanza umunsi rero murabona dufite umutumire w'imena muririmbyi dusanzwe umunsi muri Ikiganiro cyo kuri recordinga abanze kwanza twibwira twidondore mugabo avuga Kiswahili cyo gine gusaba nyo mutazi Kiswahili nawe umunsi ndazi ukaza kubashana biga amatwi karundi araza kukagerageza ko kwa gakenye uko Kiswahili murazi yuko ndi faible buke mugabo ndaza kugerageza rero nitwa dukengura quartier abatanzi marezo social naho cyane two twakucisha ko ibiganiro ni kugasaka TV aba kuri YouTube cyangwa Facebook rero uzageza mudukurikiranye mukana tuye ko muradukurikirana mu gusonda gem partage na commentaire kugira ngo mutubwire ukuntu twabikoze kwanza mutokote uko murayisi ko bari muri ba boss bacu rero ngani ngo kugasaka ni muri ya industry ya music ino musanzwe bizi na mareresi entertainment yose muri rusange ati rero reka tangure mu Kiswahili eti tumurizi kwanza atwambie jina lake mimi nangu ni Kenguru Quartier nawe jina lako ni nani? Ya mimi naitwa Onychris Makini ndio jina langu. Jina lake ni Onychris. Eti mbona unaishi wapi sasa? Ya mimi naishi mahali panaitwa Msasa. Yaani maeneo ya Ngozi. Pale Msasa maeneo ya Ngozi. Eti Murundi au Mkongole? Mimi niko Kongole. Huyu ndo Kongole niko mnavisikiliza vizuri. Anaitwa Onychris Kongole. Anaishi pale Msasa. Sasa waambie kazi ambayo unafanya ni kazi gani wewe? Ya mimi niko shatere. Compositeur. Yaani naimba muziki. Kwa Kiswahili wanasema yaani kwa Kiswahili naweza nikakwambia yani niko mwimbaji naimba kabisa anaimba journalist wa Kiswahili wanasema ni journalist yani ni mtu tu kuuliza maswali gisi yani gisi kazi ambayo unapanza kama hiyo. Onychris, umekuja hapa Ngozi, nimeshakuona ndani ya Paya Studio Tone Media, umekuja kufanya nini? Ya mimi nilikuwa nakuja kurekodi. Mbona waambie jina la nyimbo ambayo umekuja kurekodi ndani ya Tone Media. Hiyo yani siwezi nikasema ni hii juu bado haijatoka. Tunakuwa tunapia sema mambo wakati sasa tushaweka mezani. Kwa hiyo tuweze tukafafanulia ngo hii na hii. Unaweza kaniuliza nyingine maswali ya zingine zimeshatoka. Haya. Mimi kwa hiyo naweza nikapia sema wakati sasa nishakuwa kabisa. Kama nasikia umukiroza tugenzi tindirimbo nashaka utubwira izina umva nkobwira nti ngira izina indirimbo nashaka utubwira izina mu gihe agitarasohoka ngo rero turindire je tingirangazo yitubwira. Onychris, utazoea kusema Kirundi kichacha ni kupima tu. Urumva rero babwire rero abafanzi rero muri rusangi Ngozi wasanzwe gute waje Ngozi urumva usanzwe uba
imuyinga hariya mu gashoho mbe mu gashoho uba juste hajya mu kambi canke uba nyine nk'inyuma ya mi pale naishi ni yani novuga iba mu kambi nyindani babwire rero abakunzi bawe n'abakunzi ba televiziyo ku Gasaka TV muri rusange Ingozi hasanze gute wahabonye gute aha Ingozi nabonye ameze bon yani kila kitu Niki Ingozi wowe wakunze kuva wahashitse amasaha amaze sinzi ko wowe waraye cyane wamaze iminsi yose gusa nk'amasaha yo yusu hamatwe wakunze Ingozi niki ahantu mbonye aha Ingozi ndabonye ameze bon yani kila kitu iko sawa sasa sijui ndaweza nikapambana aje nasikia yani nifurahia ukisema wamenipokea hapa na kusema ngo eti kulala amna mimi sijalala ghafla nilikuja tu leo ndio nimefika nikaona tu pako vizuri sasa ukwambie ni eti umeona muziki wa hapa Ngozi uko koma umuziki unga Ngozi muri rusange umeze gute uravye n'ahandi nko muyinga canke mu zindi ntara jisa hantu uherereye canke nyimba ni nama wamureba nko muri Kongo jisa aho iwanyu ku mavuko ubona mu Ngozi umuziki umeze gute ino Ingozi ndabona umuziki umeze neza kuko ahantu nuwashika uwo munsi noca umenya ameze gutya cyangwa uku kuko nuramenyera ariko numenyera woca umenya ameze uku kabisa sinovuga ngo ameze nabi cyangwa ameze neza ariko ahantu ukuntu nasanze nabonye ameze gutya sasa wewe muri rusange kima juste wabonye Ingozi ameze neza asa neza gusa nyine kushike n'umuziki urumva nturamenya ati Ingozi umuziki umeze gute sawa muri Victor Media wakwakiriye gute okay kwa pale mu studio ya Victoria Media yani wamempokea vizuri kabisa hamna tatizo lolote ukuvuga record ubu tuvugana yaheze byagenze neza indirimbo yawe wayifashe byagenze neza byose muri rusange byagenze neza kabisa wari umaze kumva iyi televiziyo ku Gasaka TV ngira ngo mwari bwa mbere yumvise hii mara ya kwanza hii TV ndio mara ya kwanza kusikia kabisa okay nyimbo zako utazipitisha pale ku Facebook au ku YouTube mimi nyimbo zangu niko nazipitisha kwenye Facebook ziko napitia hapo YouTube nayo kiakia mpya bado sijaimalizia lakini nikimalizia wataiona waambie majina la hiyo Facebook na hiyo YouTube watu ambao wanasikiliza huu muziki eti wa follow ndani pale kwa Facebook au kwa YouTube kwa Facebook naitwa Chris Makini yani haibadiliki ukitaka kunicheki utanicheki kwa hiyo yani urandabira kuri iyo nyene Chris Makini hiyo izina ya Facebook okay eti una nyimbo ngapi ubu mfite indirimbo rabo tubwira n'amazina y'izo ndirimbo ukuntu zitwa nyimba sho kuzirondera kuri Facebook kurakoresha Facebook ino misi bashobore kuja kuzirondera nyimba wari maze kuzishira mu kuri Facebook nimba utashiraho naho naco ubibabwira gusa kugira bibara ejo canke ejo washobora kuzishirako akaja kuzira izina y'indirimbo izo ndirimbo imwe yitwa Young Love yindi yitwa Maisha na Mwelekeo yindi yitwa Utanikumbuka yindi yitwa Mama hizo nyimbo ni za Kiswahili au Kirundi hizo ndirimbo ni za Kiswahili cyanze ni Kiingereza wewe mkali kwa Kiingereza tunajitahidi tu ducishirizeho gatonye nk'akongereza nk'akakenyu ngira ko barakurikiranya imbonesha kuri ku Gasaka TV umve ti no muntu ko ari hano shamuvuga ngo muri Kongo nta cyongereza bavuga ngo bavuga Igifaransa n'Igiswahili cyongere gusa bashishiriza kugira ngo umve yuko nyine ushoboye nawe ugiye
yani kuimba. Kwa kuimba au kusema wewe kitu ambacho sawa, naweza nikasema young love jitai na mimi nilikwamini nipe vitamu everyday. Sasa swali kwa nini nipe mapenzi everyday? Nipe mapenzi everyday. Sina anachanga Kiswahili na Kiingereza lakini mkaheshima. Oni Chris. Eti tunawaambiaje watu ambao kwa wanakusikiliza hapo? Watu ni wako wanasikiliza, naweza nikawaambia wanicheki tu kwenye hiyo Facebook yangu, watanipata ni Oni Chris Makini. Wakinicheki tu tunaweza tukaongea nao. Na mtu anaweza kuwa na hamu ya kuongea na mimi ni hapo tu atanipata kwenye hiyo Facebook. Oni Chris, eti nyimbo zako zina maclip? Nyimbo yangu iko na nyimbo zangu zote ni clip moja. Clip moja ndio ni nyimbo gani na clip? Au ni nyimbo zote na clip au ni nyimbo imoja? Hamna, nyimbo moja. Ni waambie watu wako wanakusikiliza hiyo nyimbo ina clip. Yaani ina clip ni Young Love. Young Love niyo indirimbo hiyo ifise clip. Wanashiza kuri Facebook none kuvuga ko kuri Facebook, wanashiza kuri Facebook wanashaka kutakwiondera ndibaza. Narashiza kuri Facebook ariko sinzi yuko umuntu utarakurikira no muwa abe inimero cyanda yimurikira nambe nimba ni kuri WhatsApp acha aibona acha. Okay, wewe nikaecho turazogiraho gatonye mbanda kwaze ni Oni Chris, none wewe muri usangi wewe usani nutanyumva ntacyo naza kumbwira ngo usubiremo ngerageze mu Kiswahili ni mu muziki urimo uri kuraririmba nk'ubu ubifuza yuko umutwe wawe ugushikana hehe, bifuza kuvuze nk'indoto nk'izihe canke uri kuririmba juste kugira ngo winezereze gusa? No, jewe ndimo ndaririmba kuko umuziki yani naweza nikasema muziki yani ni kitu cha maana sana. Yani naimba tu nifurahishe watu na nifurahishe jamii ambayo iko nanitazama na mimi pia nijifurahishe. Nasikia siwezi nikaimba eti ndirimbe nijewe gusa ndimo ndiyumvamo kubera bavuzuku reka naje ndirimbe siko, ariko ndimo ndaririmba nezereze abantu nanje binezereze. Ati rero Oni Chris, wewe nkawe wosaba nk'abantu kuko ndumva urikorera wewe nka manager ufise sinukura managinga ni iki wose nk'abantu wose bo bandiki nje ndi Oni Chris umuntu ushobora kuma nk'ufasha cyangwa ushobora kumanaginga iyo bigera kuno isi naweza nikavuga yani uwo yimushaka yavuze ngo araba manager wanje yondonera kuri nimero babwire kugira ngo umuntu ashobora ashituma ukuvuga nti ndiko ndahirwa impano fasha ashobora gufasha nko kuvuga nti ndasho noterera nk'umuri nobona ashobora guterera yani novuga yomfasha nguko gukora umuziki yomfasha yani ibintu byinshi niyo ukeneye iwe yomba magara ku nimero icyo tuvuga nyimbo zoshobora kwivugira ngaha kuri screen wayivuga cyane nyimba nahari banga juste basi weyo chakurondera kuri Facebook acha inbox ya Facebook ya mukazimu hasinzi yuko ari ibintu byibanga cyamubona yuko ibyo chance ishotwaye no vuga si bibanga kabisa ariko nuko nyene nimba andondeye yondondera kuri nje cyangwa kuri Facebook ni Oni Chris Makini. Okay, na nimero ya telefone rero nimba atari banga ubwo bashobora kurondera ya nimero yanje ya WhatsApp ni 77 43 29 95. Kazoea Kiswahili au kwa Kirundi nyingine roho changa sawa. Yani kuvuga hii Kirundi kabila waisha kwa Kiswahili basi. Kwa Kiswahili ni 77 ni nani 77 yani hapo
haiwezekani cyane. Juu nazoelea yani ni Kifaransa tu. Nisema Kifaransa. Okay, ntacyo. Reka dusubire mu Kiswahili kugira ngo nahishe ndabafasha kuzivuga mu Kirundi kugira ngo umuntu azumva n'ushaka tumva ashobora kuba mu Gifaransa ashobora kugira. Ni saba. Vuga mu Gifaransa. C'est dans 7. 43 43 wumva ntashoboye gufasha cyangwa ushobora gushikira abo ni Chris abo wowe ufise nk'ibintu wumva ushaka kumutera yawe ushobora kumuha cyangwa umuha n'amafaranga mu ukamuha nk'ikiyumviro cyangwa igitekerezo nimero yawe ni Chris iyo yanditseho ushobora kumufasha ni Chris wewe none nka wewe nk'umuririmbyi Chris wewe muri rusange basi ni iki gusaba muri rusange abarundi abo basanze ga mu Burundi n'abakwana bakora dukurikira cyangwa isi yose muri rusange usibye ibyo byerekanye na support ibindi nk'ibyo byerekanye na music ukuntu n'abakurikirana umuziki cyangwa ukuntu bafata umuziki ahantu uburi nataka niko nakwambia eti waambie watu ambao kwa wanasikiliza watu ambao wanasikiliza muziki mashabiki wa music waambie najua ndio kwa Kiswahili unaona eti pale unaishi na mashabiki wa music na wengine watu hawashabiki music lakini wanasikiliza muziki kwenye radio na nyingine mahali utafahamu nini kisi kwa music ambao unawaimbia unawaletea kwa sababu unajua ana watu wengi hawakusupport. Okay. Kwa hiyo naweza nikasema kwa muziki naweza nikawaambia tu wanitafute kwenye YouTube channel yangu na najua ngoma zangu watazipenda sana. Najua watazipenda sana mtu ambaye atakayesikia na watafurahia. Juu ni muziki ambayo naitumika kama ni kazi. Natumika kama kazi. Situmiki kama kucheza tu. Ni kama kazi yenye itanisaidia maisha. Ndio kisema tu. Ni Chris eti kesho la dernière question. Eti wewe unaona uko hapa Ngozi. Utarudia lini? Utarudia kufanya hiyo clip au mbona ukimaliza kurekodi hiyo utaenda bila kurudi? Okay. Kuri hiyo mvuga jewe sinovuga umunsi wo noza gukora clip oya uko ubu ndimo nda yani clip ni ikintu cyo kigoye cyane sikugenda gusa ujamo ngo ugiye gukora clip asaba kwanza amahera kuko amahera niyo byose. Okay, oni Chris batashe kuramutsa abantu bari hariya muri kamwe wanyu bariko baradukurikirana nyene basi muri rusangi abagenzi babakuzi nka oni Chris. Ya na wasalimu sana wa jamaa wangu wanaishi hapo Msasa hapa kwetu Msasa. Na wasalimu sana. Ya na kingine nataka kuambia kuna ngoma mpya iko njiani. Nadhani wataipenda sana. Wataipenda sana. Hata na wandugu zangu hapa wanaishi hapa Ngozi. Nao barayiko. Aba jama banje abo batanzi nibayumva ndazi barayikunda cyane kuko ni umuziki wo naricaye cyanda tekereza ibintu bizi cyane. Abo bagenzi uvugamo nka babiri kugira ngo bavuge niti nakara twibuka hari akoma dutekereza umatuvuga nimba ari nka mama cyangwa sinzi ko ufisa muje cyangwa nk'abajama bamwe bo mu karite mu kumana muri gara aho muri ubavuge niti naka wenyine nawe cyumva nyine ni ya naweza nikasema jamaa wangu pale anaitwa Rigen. Rigen nampenda sana. Tena jamaa wangu wa karibu sana. Ndampenda cyane.
na sinosiga mama wanje kuko mama wanje niyo ikintu cyose niyo ikintu cyose nzada mukunda cyane kandi cyane. Mama yake anaitwa nani? Ya naweza ni anaitwa Nabilu Naka. Nampenda sana hata na mkuu wangu nampenda na wadogo wangu wote. Jesware nampenda sana na Bukuru Elia na Butoye Elisha naye nawapenda pia. Okay. Na nadhani watafurahia kwenye hii ngoma ambayo iko hii ngoma mpya kabisa. Okay. Abantu bari karatasha mwatumvise cyita kabwa famille yiwa amanga mu yukamna enda kisa umugenzi mwizi mama Sandrine nawe nyine namusuje tazi yuko haizige nini yatupanye ahora bindi ko nawe ndaguhaye akayamba ni Chris ndagushimire cyane nitsa yuko umusi nitwashobora kurondaza kugenda maya contact nitwashobora kurondaza kusuri hariya kumusasa tuzoze kukusalimia hapa. Ya, karibu sana. Mimi nitakuwa niko tumbani. Wakongole mnapenda unga mtatuka. Karibu. Chochote tu utakachotaka utaikuta tumbani. Karibu. Na nyama. Nishakwambia chochote utakachotaka utakuta tumbani. Kabisa. Niko gasaba butifuta bazutagira imbibaje kandi yose ko nitwaritire kuviza yiro zitosha kuri kwa kubera mwe namwe ndimumbira amazina yanyu ndagira nimwe mwitwa abandi ko murankurikirana mamuherereye je kumba ndingotsi ko mutabimbwira gusa ndabakunda cyane imandi bahezagire rero tari kumwe n'umusta yitwa Oni Chris Makini baba la baba. Nenda kuchi subira Ni Oni Chris Makini baba la baba. Oni Chris baba la baba. Mani guhezagire Oni Chris mani guhezagire cyane gose nizere yuko ngaho ingozo giye kuhaba neza ni wasubira inyuma uzabya ingozo nahasanze kimanzi zameze neza kandi ingozo turabakunda cyane imani bahezagire n'abandi bantu bose mwamubani ngaha mu Burundi cyite singene no byita ndabyisaba etranje ndabeshe gusa nyine abantu bose muri ngaha mu Burundi atariho mwavukiye imani bahezagire ndabatashi kandi ndabifuriza kubaho neza ngaha mu Burundi bisawa nibaza ko zose uyu munsi nk'ubu tariki ngiyi Oni Chris akacamukanya umugiye kubwiye abakunzi b'icyo cyacu gusanzwe nyine ndabyibagiye. Ya kitu kile naweza nikawaambia yani kuendelea kucheki hapo kwenye hiyo channel yetu. Yani hata kama unataka mimi utanicheki tu kwenye hiyo namba yangu na mimi nawapenda sana wanaotupata. Asante. Sawa yaogeni rero genda ngaho mukande subscribe ngaho cyangwa jeme niki kwikiganiro banza kugira ngo nawe muneze imbere cyane twatutegura quartier dusuye kuri kwa Janzina mani meza gito subira mundi munsi. Ciao ciao.